Ngikubingelela mbukele umsakazo wakho Eswatini TV. Themba Simbuyisa mbukeli uyakubingelela uyakuvusela uyakumukela futhi ehlelweni Litsini Libandla. Mbukeli ke ihlelo leli la khona siba khona abadede enkolo sathela khona embhalweni lokuliBhayibheli. Ehlelweni ngembukeli siba nabo ke bafundisi nebantu abaqeqeshekile ngetindzaba abadede enkolo. Sitibuka nje mbukeli thathela khona embhalweni ukuthi ngabe vele umbhalo longcwele uthini wona. Asikhulumi mbukeli lesicabanga ke engqondweni noma lesive abantu bakhuluma emabhasini noma kuphi kodwa lesikhulumako ku based evini la uNkulunkulu. Mbukeli ke evikini eliphelile besikhulumisa indzaba yelivangeli lelidzala nelivangeli lelisha. Nalamhla futhi mbukeli sithi nje asiphinde sibuye kiyo lendzaba leyo. Siyikhulumise umuntu ke mbukeli akakubonge lapho ekhaya aphindze futhi akukhuthathe ukuthi sibhalele mbukeli ngalapha emsakatweni khona lapha social media khona inombolo tethu ungasibhalela sikhona na Facebook sibhalele mbukeli leofisa sekukhulumise nalelo sosikhuluma ngako nje mbukeli umuvo wakho nawo utawuvela ngala ngakithi. Ke mbukeli ngihamba naye umfundisi eceleni kwami umfundisi Makhanya usuka lapha ebandleni lase Power of the Gospel of Jesus Christ lapha kaManzini. Umuntu omdala akahambe edwana uhamba nemfundisi Rev Mamba usuka lapha ebandleni lase Temple of Christ Church lilapha eSiphocosini. Imla kaphinze anivusele abantu abadala mvusele mfundisi. Amen. Siyabonga Mbuyisa ngiyakubingelela sibingelela nandivulile sibingelela nawe mbukeli ekhaya ngathi uNkulunkulu angaba nasi namhla. Amen. Amen. Angivusele ntoleni. Baba Mbuyisa siyabonga kakhulu babukeli siyanivusela siyabonga kuba khona. Amen. Lamhla ke mbukeli nebafundisi bami sibuka nje imibuto yebabukeli labasithumelele yona sisiphendula yona lembuto. Ngiyacela kuvele ngingene kiyo emfundisi ngawuqala ngawe mfundisi Mamba. Aqala ngawe mfundisi. Kunembukeli ke lothi itolo beyangagqokwa emabhuluko esontweni kepha namuhla sekayagqokwa ngabe nguleli vangeli lelisha yini. Yayenza amabhuluko insumansumane phela. Insumansumane. Angathi sengidawucala phi ngoba indzaba lenzeka nayo isinze imfisha. Amen. Vele akhona namavesi lakhuluma ngaleti mbahla. Ngova kahle. Yeah. Ngidawuphinze ngikhutsate lokuthi kufuna siwabukisise lamavesi. Yes. Ngoba uyabona iBhayibheli wena Mbuyisa. iBhayibheli lincwadi lelula futhi lincwadi lelikhulu. Lemavesi lalukhulu eBhayibhelini. Bobingelelana ngecabuzana, ningayidli ingulube. Bodukela bomaka bangemi ngaphambi kwelibandla yabona khuluma ngetimpahla manje vele ngiko sisite kufuna ukuthi sinake lama culture gap sifunze amavesi langetulu nalangaphasi sithole nokuthi kwakukhulunywa nabo bani kwakwente njani lapho lengikutholile kulamavesi onke lakhuluma ngetimpahla ukuthi nibogcoka kanje siphuma nemicondvo omunye yokuthi kakhulu lokunyanywa uNkulunkulu lapha ngilokuthi ureverse lobulili bakho nasugcokile ufuna kuba msikati ufuna kuba mthuna yabona ngoba kukhona siyakubona lokho lokuthi uNkulunkulu God does not want us to reverse our sexual roles. Okay. He doesn't want to reverse ukuthi wena nje umthuna ngithi bese usebenzisa letimpahla ku reverse lobuthuna bakho ufuna kuba msikati. Sengibonakala mina nginesilevu kodwa sengifaka impahla abantu abasikati. That's the issue here kulendlu yetimpahla yayo yonke nakakhuluma leBhayibhelini bebe akafuni lokho bekumoffenda ngoba amagama na ureverse ngathi impahla umsikati utende lomthuna ngilokuthi usho ukuthi uNkulunkulu wabeka kudalelana shothi lokudala kwakhe lobulili bakho bukabi awubufuni lento le unique uNkulunkulu akupha yona sona no mina nemanga uNkulunkulu ngifuna kuba nje mina wangendelana ngabamsikati angifuni. So that's the thing about clothing but then kude uNkulunkulu nakhuluma ngathi impahla akacommand lokuthi no
kuyangi-offenda mina kugcoka timpahla letinje, kuyangi-offenda mina style lesinje, kuyangi-offenda. No, akakhulumi ngalokho. Ukhuluma ngalokho ukuthi musakugcoka letimpahla bezofuna ukuthi reverse wena kuba mduna ngoma kuba msikade. Sexual roles. Ngoba usho ukuthi wena ulibele uNkulunkulu kungenta ngibe nje. Wangendelana uNkulunkulu ngaba msikade. Mina sengifuna kuba mduna. So ngigcoka letimpahla ngokuthi ngifuna kuba mduna, ngifuna kudeni. No. That's the thing that offends God. But lenzaba yetimpahla is falling under culture, siyabuyela. Inzaba yekudukela is falling under culture, siyabuyela. Lisiko lilapha naloku akulapha. Singakuhlanganisi nenkolo, sitawu confuse abantu, asiphume kulo mcondo. But then asicizelele immodesty. Kuthi awungagcoki tintfo leti reveala ema private parts akho. Nekwe kuthi ke kulaba labashumayela kufuna ube conscious na uya esontweni kani kugcoka kanje endzaweni ku community. Na uye emakhaya nje kuze ukuthi uba reach out bakuve. Yenda licwaninga ukuthi lela ngiyakhona ngiyoshumayela ngoma ngiyohlabelela khona kubantu bakhona the tribe lena ithanza ini bese soba ngumjuda lapho usho njalo Paul ngaba ngumjuda kanje ngaba ngumjuda lapha ngashintsha ngaba kuze kuba reach abangemukela. I think that's the point here. Ngiyabonga kakhulu umfundisi wami. Ngiyacela nawe Nceke Nkosi uyilobole kunangamukeli lofuna lusito la kulenzaba le. Kube besikulelinye live singekho la kangwane utawuthwala ukuthi besingeke sikhulume kakhulu ngalamabhuluko. Mhlambe ngasibanga tiketi, mhlambe ngasibanga titsiya, ngasibanga ngalokho ukuthi lensila lokulethu ukuthi ngoba na eBhayibhelini uyabona nababhala lababhali lensila ukuthi lo mloni usivesini ngiko leli Bhayibheli kulokunye na ungeke ulidadishe uthi go deeper kuleli Bhayibheli ubuke le culture ukuthi bekanjani lamasiko bekwentiwa njani yini lesingakuthatha thine lapho ngoba lesikuthatha kuthine ngilama principles letindvo letingashinji letimile soloku njalo nangabe nje uNkulunkulu angakufuni kuganga noma kangasifuni sono ngiyabekisa sono nje kuyahlala kusona kungenteka sithuthuke ukhanze ukuthi namhla seseba ngetechnology yabona but solo kweba ukhanze ukuthi kulokunye mhlawumbe bekunana kulobe kwendeka kulamalanga kwaba nemsindo la Eswatini sekwaba nekulutha ukhanze umzane soyafena uyathatha lapha sine ama portions wathanga nga200 wena uthenge nga20 rand noma wangena esitolo wathatha 100 ebani solo kweba noma sekuyindlela lephucukile so ke lelivangeli asingalihlanganisi nale culture iculture kuba ngumthetho loshaywe bantu wekubusa leso sifo shaywe bantu lo mthetho uyabona so ke asingagibi sigcilade sithwalise abantu ujokele ematima ngenxa yento leshaye bantu. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ngekuniva kwami bafundisi bami kube nje thina sisive semaswati asiwagcoka amabhuluko siyadevuna nje uma sidivunulela mhlambe umbukelo ngabubhale ngalokuvunula ukuthi ya abantu sibafake emahiye esontweni no ngiyabonga kakhulu kunemumbukelo lapha imfundisi Mamba lothi kukholwa kulamalanga sekujajwa ngetintho lonato possession kani itolo bekungabukwa lokho ingabe vele kungilelivangelini lesesikilo lelo cha ngeke sikuphike lokho vele kukhona kulengeka kuloko ukuthi awulonako bese nisheshe niyamlusa ngoba niyamhlalisa ngaphambili noma kunjalo bekumele ukuthi kungabe njalo kumele nje ukuthi si emasontweni ethu evangelini sibe kahle silingane sibe kahle tindvo tibe kahle nangabe kuyenteka lokho singabacolisela labo labakwentayo nekuthi sekhude ukuthi kuyalibulala libandla lokho kukhetha ngoba ukhumbule in worship esontweni enkonzweni ngishito ngasho I think nani kufuna sibe conscious ngento lenga divide ibange kwehlukana
funa sibe conscious ngayo whether ilisiko o ikanjani njengalokudukela nje ngiyabekisa ngalokudukela ngibekise ukuthi kudukela nakabakhuda Paul asebomake ngibodukela hambani nobuthi emadodza nemakhaya ningabanga umsindo la yabo bekentela ukuthi kungabi ne division ngoba vele lelisiko lemajuda lalikhutsata ukuthi bomake abadukele yabo so coming to the church now utala ku worship kunalabanye labakubuka ukuthi wena waba njena wena kanila imhambo wala unje so kutawubanga it's a petty thing into le useless nale petty lengabanga kwehlukana ibanga division la sonvele so nasikhuluma ngaloko kugcoka asisho ukuthi umuntu akangabi conscious ukuthi asicaphele into lengabanga kwehlukana la sonvele siyente sicompromise ngoma ingasiso sono for the sake of unity and peace la isonvele. I think that's the point. No ngiyakuzwa kakhulu mfundisi wami usetha ilobola nje babe ngiyafisa lo mhlawumbe loku unpack kancane la lama possessions la khuluma ngayo lo mbukele because idino lesikhona nyalo lokuthi na umfundisi kufuna ube umuntu lona makelo mawakakho lomuhle lone mali lone moto lenkulu hamba ngabo GD6 unekhala lihle lelikhulu mhlambe edinweni njengalethi usho ukuthi ke laba categorize ngokuthi wena ukholwa kakhulu uyakholwa ya kuliciniso ngeke sikubalekele siyakuvuma ukuthi kuyendeka kodwa ke akusiko kahle uyukhanze esondweni umuntu lonemali senguye chairperson lo muntu so uhola abantu labangcono kunaye ngekuphila impilo yekhona uthi lo munye make hawu endwezeni yakhe sebakwende eshemeni wena kwamanini so ukholwa nini wena because yini lo muntu akaka shintshi akaguquki but unetinto so lo ngomoya ngicabanga ukuthi leBhayibheli lishido ku Mateyu 7:24 lathi ngeke sikhonde emakhosi lamabili khonde imali uphinze ukhonde naNkulunkulu uyabona lokuthi lokusifikisa lapho indlala imali uyabona lo munye umuntu wena sesitenda ngokuthi lona unemali utawunikela kakhulu lo munye umuntu ngoba usitile lapha wasirufela isondo wasendela konke senguye lo phese isondo kwawena nawe mfundisi otakutshela mfundisi lendlela oshumayele ngayo ngathi yaba limatabazi why nawe soyacabanga ukuthi le mali itawuma lokhu so bazalwane nje bafundisi abahlale kuNkulunkulu wababida bamethembe ngeke kumehlule uNkulunkulu ukunakekela ungumfundisi indzaba ilapha ekuthenini kambe vele ubidwe mbamba yini ngoba nakubidile uNkulunkulu utawenda konke indlela ukuthi ukunakekela kanjani asishomele livangeli laNkulunkulu njengoba linjalo nasikhuma ngelivangeli kufunana lifika kubantu libasizise abantu dicolelwe tono de bantu libakhulule bantu libakhanzela abanye baloywa bavalwa babanjani kwathiwa kude lokake kulunga empilweni nake fika lo muntu kuleli vangeli lathi Paul lingemandla aNkulunkulu emsebentini ifike lamandla akhiphe letinto kusale lona livangeli babona umuntu aphumelela angazanga sekude lo kwaphumelela bambone sekashada bambone sokuthenga leto dimoto uyaphi ngoba nako lokuphumelela akusi wrong kukahle lokuphumelela kodwa ke kukholwa asingakujaji ngalokho amen ngiyabonga kakhulu mfundisi uyathi vela mbukeli lapha hlene abafundisi vele bakushumayela indoda yabo lapha nje kumnanzi lilive linenge liyachitheka nje ngiyafisa mfundisi Mamba sisengayi nje ititolo babe kunembukeli lapha lo kukhuluma ngabomake balamuhla uthi sebatakha kakhulu lokudakha nabaya esontweni ukhuluma ke ngabo makeup bo manicure angikwathi ke usine nabo pedicure uthi compared to labo make bayitolo laba sebavele bathi hlopse kakhulu baye lesontweni ngathi sesiye emcimbini wabo uthi ke bebahluke ngani bahluke ngani laba kunalaba itolo ngoba lokudakha vele is not a scriptural command ngokuthi sifuna singakubhica yebo kodwa sengene endzabeni unempucuko ditayela
I think ukhona nalo mehluko ngoba vele le generation yabo makoti yamanje ngeke ifane nale generation yakadzeni. Ngoba nje sikhulumile ngempucuko ukuthi impahla tekugcoka diyavela naleti ntfo tekugcobisa netitayela tiyashintsha styles. Kahle nabo bafuna kuba bahle. There's nothing wrong as far as observation yami is concerned uma ngibuka tibhalo endzabeni ye clothing style. I'm offending uNkulunkulu but ke njoba ngishito okucala kufuna sibe conscious ngoba kukhona ukuthi uye enkonzweni bese so uyagabatheka nawe sokugcobisa kakhulu so uyabona nje vele so wendisize yabona nje manje sabaphaphathe kahle nje bangendi kakhulu nje ube kahle ngoba sokungena kuma extreme nako lokho bese kuba inkinga ke bese kuba inkinga phaphatha nje ube kahle otherwise indzaba ye clothing style I'm offending uNkulunkulu. Impucuko siyaphucuka ngeke vele sifane nebesikhathi seBhayibheli nebamanje. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami sebasibita ititolo. Mbukele ekhaya sibonga kakhulu uyadivela nje kubantu abadzala ukuthi baya unpacka ngetintho leti ngam offend uNkulunkulu leti kahle labo esikhuluma bo manicure nabo pedicure nabo makeup into letinhle leti letenda ukuthi bantu sikhona nekubabona bamukelekile. Siyabuya mbuza nje yakhona ititolo. Sahlelwe mbukeli Litsini Libandla mbukeli lapha ke sithatha nje imibuto lesuka kubabukeli siyabuka nje ukuthi kungabe vele lelivangeli lelidzala nelivangeli lelisha kwehluke ngani sithi nje mbukeli asiyithathe lemibuto mfundisi lapha kunembukeli ke lothi bafundisi sebashintshe ne message in order to fulfill their desires. Uthi uyakhala ke lombukeli uthi bafundisi sebashumayela lokufunwa abantu. Okay. Nenda njani ngani? Inye message. Livangeli sishito sathi linye la Kristu. Leliva uthi Paula lapha kubaseGalatia nangabe ukhona umuntu noma ingilosi loshumayela lelinye livangeli ngaphandle kwaKristu akabe ngiloqalekiswe la nakuleli dawo. Uyabona lokusho ukuthi lokufunwa abantu lesikushumayelako ngishito lokuthi imali sesidoswa ukuthi sifuna imali sifuna ifollowing sifuna ifame ludumo sifuna kwatiwa sifuna kuba naletinto uyabona lokuthi sesilahlekile into lendeka kumbukeli nje ukhuluma into lekhona lesingathola lithuba lokuthi sikhude kubo bafowethu nakithi mhlawumbe nabe khona lokwendawo lokuthi imessage yaNkulunkulu asingayishintshi bafundise asikhumbutane ukuthi sesikwendile konke setha uma phambi kwaNkulunkulu uthi Petra kusikahle ukuthi linengileni libe bafundisi ngekubuka kwakhe ngoba sisetha uma phambi kwaNkulunkulu ungene nje ungibuyisa ukuthi mina ngiphile kanje emhlabeni uphinza ubuye game 2 so ubuyela kutokwe ukuthi yini lengishumayele abantu because usashumayela khona lebakuthatha kubathi kungiko bahambe baye wena ngaloko so imali alingalona elivangeli yeba kakhulu mfundisi mhlambe nawe ungayilobola Nkosi. Yes babe Mbuyisa hawu njengoba sashilo babe Makhanya mfundisi kungaba ditsingo ditsingo bafundisi banato ditsingo bese ke kuyalingeka ke lokuthi umuntu ende lama gymnastics lobutsotsanyana nama shortcut yabona kukrook abantu nakonke lo kungaba ditsingo kungaba icompetition ukuthi ngifuna kuba nelibandla lelikhulu ngoba nayo le competition ingabanga ukuthi umuntu asajike lapha ngifuna kuba nesondlo lelikhulu kani kufuna uneliswe ngiloku uNkulunkulu la kupha khona sibe nemoya ubeketela lisondlo lifana nemntwana likhula kancane ngente alifike 2000 liphile libuye lephasi
nangabe so ke ngicabanga ukuthi kungaba idzingo kungaba ifame kungaba ukuthi ngifuna isondlo lami libe ngangalabani bese wenda lama shortcut ama gymnastic nalobuthosanyana ukuthwala nyana kwenta lokho nalokho ngani akusikabidelwa lapho njengoba shito nje emakhanya kungaba kucela nekukhuda nekunxusa ukuthi asibeketele shumayele nje uNkulunkulu utawende inhlelo letikahle leticotho letikhulisa libandla libandla litawukhula lifike la lifike. Ngiyabonga kakhulu mfundisi, ngiyafisa lokuthi singene nakunayi futhi indzaba mfundisi emakhaya. Amen. Lapha bakhala lababukeli. Yeah. Bathi labanye bafundisi bayadivorsa phinze bathathe khona la sondweni. Kusengilo yini livangeli. Cha ku divorce ngesinye isihloko lesilikhulu naso ukuthi kuvumelekile endvele noma akukavumeleki. Okay. So le indzaba yokudivorce ungayikhuluma kakhulu naso kuyo. So ubhekane nayo ukuthi nakho sekusembi kwami kunanako kukhulunyiswa ngalendlela ekhulunyiswa ngayo. Nalomnyanga ngasho wathi khanze ukuthi bangikhomba ngesibhamu ngifike bophusha ngiphuma ngibaleka ngida ukufa ukhanze ukuthi nasibuka sesithi sine yini ungamane phela unikhweshelana while nisalungisa nabe kuyalunga niphinze nibiyelana ngoba encenye lokuhlala ngagcine kube khona umphefumulo ophuma kodwa nje kukhona nalokhu divorce kwaloko ukuthi uyathi ukuthi lugcobo ludivorce yonke into. Ukhanze ukuthi noma ngabe akusiki ukuthi umhle kakhulu yini ungumfundisi njengoba osibona nje sine labanye uya fearful mate. Ukhanze ukuthi ngalokho ushumela livangeli so umuhle uyabona nalabantwana nabo sebathi jika bathi la dlala mbi kwakho so now you are failing to behave when you are blessed uyabona ukhanze ukuthi wena so ufuna nange so umdivorce lo kude lezizathu lesikhona ngaphandle ukuthi mina sengifuna nange sengiya ngale tinkhanuko tenyama ku wrong lokho kuthi kunalokukhoza iconfusion ekhathe esondweni so uphinza uthatha la sondweni so divorce lo lomnye futhi naye kufuna khondela esondweni abe ngumzalwane kunebantu nawe lebamvaka ongalathi uyathi make sibanyoni udivorcelwe elide la umfundisi abesuke bahathi bahamba naye labanye hayi mfundisi beka right still uyashumayela wena still awukemi lapho wehlisa umlilo lapha epulpit phinze futhi utawuphinza divorce futhi so you are bringing confusion inside the church of God akungendiwa letintfo leto bafundisi nathi asithanda nabo labazalwane abathandazeli bafundisi babo ababathandazeli bafundisi babo kunjenga nje kunako noma sengikufaka neliva silithandazela emakhosi ethu asiwathandazela kusho iBhayibheli esiliphethe kusola ungasola labasolako kodwa thina umsebenzi wethu as a church lisithi iBhayibheli asibathandaze umbuto uthi njengoba kwenteka noma wasola kangaka bowuthandazile ubathandazele nalabafundisi asibathandazele asingaqhamuka umfundisi sekonini hawu savele sabona savele umfundisi akabe khona ehlelweni lakho lekuthandaza umfake naye kuze ukuthi angaphambathisi ilivangeli angalona ilivangeli laNkulunkulu. Amen. Maye siyabonga. Nasi sibantu. Siyabonga kakhulu mfundisi. Ngiyafisa nawe nceke Nkosi ukuthi uyithi nawe lenzaba lesikhuluma ngawe bafundisi labadivorsa ubumake bakabo bese bathatha khona la sontweni. Yeah, mhlawumbe singaveta nje kungeda kuloka amakhaya mbuyisa nani babukela kungaba ukuthi leBhayibheli lisikhutsati ukuthi sidivorce. Kodwa ke kudivorce kuyenteka ngoba nabo bafundisi babantu angicabanga khona umuntu lothi lokubita kokudivorce ngifuna ukudivorce mina kude angicabanga ukuthi ufuna ukhala lokuthanza ngoba kudivorce suke kusehlakalo nje kusimo lesifika kusivakashi njengekugula kuvakashela ngoba ngangibani ngazo sonke isikhathi although lama views nema doctrines divorce vele abantu but nje bafundisi babantu nabo kuyabavelela lokhu njoba kuyaconza nje kungaconza kungenteka
ngetimo letinjani. But then lokunye kwesibili kungaba i-timing, ukuthi i-timing imcoka ngoba ungalikhuluma liciniso ulikhulume at the wrong time kodwa kuliciniso. Uyende into ibe kahle but uyende in the wrong place enzaweni lekabi ngoba ngesikhathi lesikabi. I think i-timing imcoka ngoma kuvelelwe ngiloko ku divorce ngumfundisi ubone ukuthi mase ufuna ukuthatha kwesibili uthatha njani, uthatha nini, uthatha kuphi. Sikubita ngetiming. Ngoba ingcenye lomunye angathatha la kumsebentele khona la khathi bandile labanye amthatha, but then ngikufaka legama le timing ukuthi wonke umfundisi ufuna abe ne timing. Wenda ini nini kuphi njani, but ube conscious ukuthi kunga divide libandla kungakubangeli nawe inkinga ku minister. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Ngenxa yesikhathi bandla abadala ngiyafisa lokuthi ngabe siyachubeka sesiyashaya isikhathi sethu. Ngiyacela ukuthi sivalelisene bandla abadala, sisavalelisa nje kungaba kubuda nje ukuthi ngabe kusengalunga yini ukuthi sibuyele ebandleni lelikhona itolo. Haleluya. Cha siyabonga kakhulu mbukelo sekhaya. Ikhona umhlabelelo silifute lebandla. Lelacala labo sisi. Singalifuta lelibandla. Singabiyela nje oba belenda itolo. Libandla lebelikhonda uNkulunkulu ngokwethembeka liphila bungcwele phambi kwaNkulunkulu. Linikela nekunikela lisupport umsebenzi waNkulunkulu. Lethembekile ngayo yonke indlela. Umsebenzi waNkulunkulu uphumelele. Baze bathengise netinto tabo. Umsebenzi waNkulunkulu ungasafarishi baze bafundisi bagcine balingeka kwendeka naku lesikuvako la. Kusengalunga uma ngabe mhlambe lokunye singakhuthatha nje bafundisi ukuthi asiwakhe emathuba nemabandla azame lokuthi akhokhe imali. Bahambe bafundisi bathi ceceshe, bathi khulise, bathi qinise etinzabeni delBhayibheli. Linye iBhayibheli limnyama libovu la icene amagama amnyama kodwa sikhuluma into ehlukene. Ayibe yinye bafundisi emakhaya. Amen. 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 Siyabonga ngiyacela ukuthi uvalelise mfundisi 30 seconds. Siyabonga kakhulu baba Mbuyisa, sibonge kakhulu babukele kusilalela. Kugcizelela nje kuloko lakusho ngoba emakhaya ukuthi cha siyababonga kakhulu bafundisi. Siyababonga emasonto ayasebenza emasonto. Ayasebenza enda umsebenzi lomkhulu futhi livangeli basalibambeli. Kungaba nje kucizelela ukuthi asicaphele bafundisi ngiyabavela kulamalanga baluse emasonto ngesikhathi lesi very critical. Dinenge into efuna kungena esonfeni ticoncotse nalabantu ababalusako bafuna kufaka lokho nalokho. Abachubeke nje sigcine siselibambile elivangeli futhi sisatalibamba satawucaphela siphile ngestandard selBhayibheli. Amen. Mbukele ekhaya uyadivela kubafundisi bami lebe nginabo la ukuthi bayakhuluma kuyevakala. Ngiyakholwa mbukele ukuthi imibuto losithumelele yona uphendulekile nekuyala nje labaya lekhona abantu labadala siyaleke sibazalwane singabe sasayaleki konke lokhu labakushilo bafundisi kungeyokuliciniso futhi umuntu athale thuba abonge abantu labadala nje kusihlonipha ukuthi bebangeda la e-studio babe nathi lamuhla. Siyathi ukuthi imisebenzi bafundisi minengi kakhulu bahlale baphithitela. Siyabonga kakhulu mbukele, siyakubonga nawapha ekhaya kusibukela khona babona ukuthi ku YouTube. Siyabonga kakhulu mbukele ngala lokho ngithi Nkosi Mbuyisa ngithi bola inhlehlele zake Mswati lakho Lithombe Eswatini TV sibose Maswati usale kahle.